anje zirimo ni nyinshi ariko iya mbere iri claire simple. Tshisekedi akora kampanye electorale ye muri 2023 muri Sud Kivu yabivugiye Bukavu, aravuga ati ni mu ntora njyewe Tshisekedi, ati nzabakorera ikintu ngo bari abantu bose muzi kuko yo ayita ko bavuga ikinyarwanda bose ngo naba infiltré, niyo terme ikoreshwa hariya, soit aba balkanisateur, abandi bakavuga ati naba occupant, abandi ati voilà so de Rwandais, voilà. We yavuze ko ngo nibamutora ngo ikintu cya mbere ngo azabafasha ngo tokostilisa bango muke ngo abo bantu mwita ngo naba infiltré, abo bantu mwita ngo naba étranger, ngo ngiye nzabafasha kubarangiza umwe umwe ngo bucece byandi bavuga ngo kamwe kamwe. Donc iyo ni plan muri programme politique ye yavuze, video zirahari. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, este ya Congo ifite des enjeux géopolitiques, harimo icyo bita amakoridoro abiri. Koridoro ni uruhuza rwa imihanda, inzira zo mu mazi nangwa se za rayi zievakiwa des ressources naturelles. Hariya rero muri Sud Kivu Uvira burya ni point stratégique ikomeye cyane kuko ni point de chute ya koridoro twita koridoro est. Iyo koridoro est ivuye yitwa za Punya igaca muri Maniema, bango za minere ziva Punya zigaca Maniema, za Salamabila, nizivuye muri Tanganyika, ira Tanganyika Nord, donc muri Nord Katanga. Niba ngo point de sortie yazo burya zica hariya Uvira Pamela, zija Bujumbura zigafata inzira ya Tanzania bijya ku cyambu cya Ntuzi. Ira corridor c'est parmi les corridors Congo imizaho cyane muri cadre yo kwevakiwa amatiere yayo. Alors kubera rero Tshisekedi ari mu ntambara na AFC M23 akavuga ati iriya corridor nibamara kuhafata ntabwo nzongera kongera kuyikoresha, kandi n'u Burundi nabwo buyungukamo kuko izo minere zicu mu Burundi, Uburundi bubonamo amataxe ya ntuza ya transit, nangwa nabo bakaba bafite amasosiyete yabo nayagura, urumva entre guillemets bigaca aho ngaho. Donc kumva ko Burundi buje kwintervena hariya ya seulement motivation ya idéologie génocidaire uko twayisobanuye, ariko harimo na motivation économique parce que ni protection iyo corridor yayo mabuye y'agaciro aca hariya Bujumbura ajabuka agenda muri Tunzi. Hakaba hari indi iyo ni na yandi navuze rero ko ni isoko biboneye kwa Tshisekedi. 100 millions par mois c'est pas quelque chose pe. Donc urumva ko yose ntabwo ajya mu basirikari, ntabwo ko agera ku basirikari ho hasi ni moins de $200. Donc imibare yose yaba afite ukoze calcule fois $200 ntabwo ari 100 millions. Urumva ko bafitemo intérêt ikomeye cyane yo kugira ngo iriya crise bakomeze bayalimente, bakomeze bibonera iyo 100 millions. Donc bonneyo 100 millions babo protéger iriya corridor est ici Burundi yo kwevakiwa de matières premières, babonemo n'icyo kintu ya sentiment gouvernement y'abadede uko bivuze ko yatumye abantu benshi bajya mu buhungiro pasele masa. Noneho na akaba bihuriyeho na Tshisekedi muri ya programme politique yo kugira ngo asilisa bango muke. Donc bahereye ku matungo, ubu kubona inka ya muri ho plateau biragoye, bamanza babagira bakene, none ubu bari kugenda ba neutraliza noneho de village, plus de ama village asaga 800 yose yamaze gutwikwa hariya muri ya cadre y'inanga de rwandarisation, de cadre de neutraliser tout ce qui parle ikinyarwanda bari muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Iyo dimension iri sociale, dimension économique na dimension financière imotiva Burundi. Alors kuvuga ati bira bihugu byose bihahurira bite? Ibihugu kubahurira rero iyo ni dimension iri internationale. Niba SADC yaraje ikaza izanye South Africa, Malawi na Tanzania, SADC urebye ntuza Ramaphosa Afrika y'Epfo aba mu mugwi bita BRICS, ya indi huje abarusiya, aba Brazil, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo nyine.
donc akaba bashaka nabo kandi abashinwa akaba aribo ba exploita kariya karere mbabwiye, iyo za Salamabila, za Mwenga, za Shabunda, iyo nitera abashinwa bariyo bari gucukura zahabu, bari gucukura za casterite n'ibindi amabuye y'agaciro. Muri Nord Katanga bari muri lithium, bari muri Lualaba, muri muri cobalt na cuivre, kandi urumva ko ni parmi inzira bicamo, ibigiye nyine muri est naho ibigiye muri west bica Zambia bikajya za ntuza nyine Zambia bya Afrique du Sud. Urumva ko Afrika y'Epfo iza guproteja les intérêts z'abashinwa, nuko yinjijemo abatanzania, yinjizamo n'igihugu cya Malawi, usibye ku bindi bihugu byo byabyanze. Urumva ko iyo anje nayo irahari, bavuga ko bakumire abanyamerika batazaza ku exploiter hariya. Donc iyo ntambara ya hariya geopolitique ituma biriya bihugu byose biza hariya muri cadre yo guproteja, ko bumva ko igihe AFC/M23 fashe kara karere swat abashinwa bazahava, abashinwa bahava. Rero hari n'amasosiyete menshi aba Sud Africa hari n'ubu ngubu warikare mumva iri exploit ubu ngubu n'aba Sud Africa, ni societe aba Sud Africa ihari. Mwenga, Shabunda, Mweko n'abashinwa bahari. Urumva ko iyo dimension nayo irahari. Ibyo bihugu abashinwa kubera batoreza ingabo bafinance igisirikare cy'ibyo bihugu, bikaza rero guprotectinga intérêt zabo z'amaminere mu kariya karere. Ngizo dimension enye Pamela justifia biriya bihugu kugira ngo bize hariya. Harimo intérêt géopolitique, harimo intérêt économique, harimo intérêt minier, harimo intérêt social, harimo intérêt financier, yo kugira ngo ibyo bihugu byose birwanire mu karere. Murakoze cyane. Leta y'u Burundi yo irabarira abarundi ko igenda ikabarira n'amakungu ko yagiye hariya igiye kurondera Red Tabara kugira ngo yikingire kugira ntihabiterwa, ariko n'ivyo mwagiye mutubarira ku ngabo ibisirikare byagiye bigwana hariya muri kajya karere, mwatubariye ama exaction menshi yakozwe n'igisoda c'u Burundi. None ko hari abantu nabo bavuga ko ni Red Tabara ahubwo ibica, canke iyo leta y'u Burundi ariyo igenda igiye kurondera hariya muri kajya karere, ivyo navyo mu bitubarira kwiki? Ngira ngo iyo yabari justification nangwa narrative yabo, kuko bari abakecuru bicwa hariya amavideo turayafite, ni abakecuru, ni bari abo bakecuru Red Tabara. Ngira ngo ibindi zatubwire neza kuko muri iyi mpuza yose nkubwiye, yaba ari muri Plaine de la Ruzizi bari kurasa za Ruvungi, za Kamanyora, za Remera, iriya zone ntabwo hariya Red Tabara yigeze bahariya. Sase comme chercheur undi ufite andi madoni azayanzanire ambwire ko Uvira ville abantu bishwe hariya niba ntuza nani Red Tabara rigeze hariya. Iyo ni narrative bakoresha, ariko les cibles dufite kuko nunabivuze, je le répète kuko je suis sûr et certain amakuru ndi kuvuga ko les coordonnées Kinshasa ibaha ihereza ingabo z'abarundi muri gupilona, babahereza les coordonnées z'ama village habité par des civils banyamulenge. Hanubwo ari usibye na Red Tabara c'est rare kumva ko barashe no muri défense yemwe yatwirwaneho iri hariya i protecting ira population. Pamela, iyo ni narrative y'Ibujumbura que moi je n'accepte pas ko ayo makuru ntayo, kuko les exactions zahabaye cibla des civils banyamulenge badafite n'intwaro, badafite n'ingegene, ahubwo rare usanga bahanganye na abantu bahangana na twirwaneho ni baraba mayimayi nababwiye, yabari ira equipe ya ntuza ya Kutumba, nani equipe ya ira mayimayi ya Makanaki. Voilà, ibyo byose rero bikaba biri instrumentalisé. Ngira ngo anariho abantu bagomba kwamaganwa mwakiriya kintu, harimo Tshisekedi nyine kuko niwe nyirabayazana, niwe wasabye ko leta y'u Burundi iza kumufasha gutsembatsemba abaturage bayo. Urumva ugasanga undi uzabibazwa ni Neva muri justification zangwaje gushaka Red Tabara, ariko ugasanga ni abasivile b'abanyamurenge nibo batsembatsembye. Image zirahari, ngira ngo nduzoshaka kwamaganwa ni General Prime niyo ngabo, kuko niyo chef d'état major y'u Burundi. Zira ngabo ntazavuga ngo ntabwo zizahari atabizi.
hari General Banza chef d'état major wa Congo anaherutseyo niwe ujya uzana amadrone yose abakomande sur son ordre. Hakaba harimo n'abapolitisiye b'abasivile nka ba Willy Mishiki bahamagarira abantu bose bari abanyamayimayi y'amagrupe yose navuze, ba Justin Bitakwira, ba Mohindo Nzangi, ba Crispin Mbindule na General Sylvain Kenge, ntangiye kumwibagirwa kandi we wenyine mwaramukurikiye, bahamagarira abantu bose kwica abanyamurenge. Nta na rimwe ngira ngo bazatumete à défi peut-être nk'abashakashatsi batwereke igihe bahamariye n'ibikoresho bafite, berekane mateko bafashe za Red Tabara. Ça on va l'accepter. Nabo bazaduha interview nk'ibigo by'abashakashatsi batwereke Red Tabara bafashe hari muri Haut Plateau bahanganye nayo. Ntabwo bavuga M23 yahanganye n'abarundi, itwereka amatekwa. Nabo niba baraje guhangana na Red Tabara nibatwereka amatekwa, nangwa defense za Red Tabara basenye hari muri Haut Plateau. Pamela, iyo ni abarundi banyumva, iyo ni propagande ya Bujumbura, bazacishe kuri televiziyo Burundi berekana izo matekwa bafashe. Icyabazanye hariya ni muri programme ya Tshisekedi yo gutsemba abanyamurenge, kuko ni programme politique yatanze muri kampanye ye, kandi bari kugenda bayigeraho. Ntabwo twabona iboro buhoro ubwo byageze muri dimension iri hejuru cyane. Ariyo mpamvu iyi topic yawe duhamagarira abantu bose, pas seulement de Burundi, pas seulement de Rwandais, de Congolais, n'aba Sénégalais, n'aba Nigériens, n'aba Angolais. Iki kintu cyo kwica abantu bazira ubwoko bwabo ntabwo kigomba kuzongera kuba muri iyi siècle. Abantu bavuze ngo never again, ntabwo yari seulement pour un temps kuri génocide y'abayahudi. Oya, n'ubu ngubu igomba kuba never again. Intwaro ya Bujumbura, intwaro ya Kinshasa, bagashira imbunda zabo hasi, bakareka gutsembatsemba abanyamurenge. Kinshasa ibeshya ngo iri kurwana na Twirwaneho, Burundi kabeshya ngo iri kurwana na Ntuzo na Red Tabara, alors que bafiteyo indi mission spéciale de éliminer yo gutsembatsemba ubwoko bw'abanyamurenge. Murakoze. Ariko bo baranavuga ko bagiye kuzana y'amahoro. Hariho n'ikiganiro giherutse gusohoka bakagomba kuja kuvugisha abanyagihugu hariyaye nyene, mbega nyene hitwa, ariko ni mu Minembwe naho nyene. Hari abo twumva b'abanyamurenge bavuga yuko ahubwo igisoda c'Uburundi arico kibakingiye kubera bariko bategwa na Red Tabara, bariko havugwa byinshi. None abo nabo ivyo baba bariko baravuga n'ibiki? Pamela, muri hariya muri Haut Plateau honganye rero mu yindi sujet, ariko nyirango nayo c'est très important abantu babyumve. Muri banyamurenge bafite groupe ebyiri. Hari groupe yitwa Gumino. Iyo groupe yitwa Gumino nayo ni groupe armée, ariko iyi groupe armée iyoborwa n'uwitwa Nyamusaraba, akaba akorana n'uwitwa Tawimbi. Bafite n'abandi bashamikiyeho aribo bumva ngo bashyigikiwe na Kagara, bumva ko ngo Twirwaneho ngo ni voilà entre guillemets ngo n'abanyarwanda, so de Rwandais, ainsi de suite. Iyi Gumino rero headquarters zayo ubu ngubu baba Bujumbura. C'est bien connu. Nyamusaraba ayaboneka ari hamwe n'abantu ba documentation y'u Burundi, izi images zirahari, amafoto yabonekanye ari hamwe na service secret z'u Burundi. Iyi rero iyi Gumino niyo iri en contact na regime ya Kinshasa. Haba tuvuga Batawimbi so Kinshasa nibo bari muri opposition, bafashe position yo gushigikira leta ya Kinshasa gutsemba bene wabo. Niyo arimo n'abara generale nubwo n'abayafunzwe nani Pacifique Masunzu. Ni chaîne ndende cyane, ntabwo ariyo topic, ariko ngira ngo abantu babyumve. Abo banyamurenge bavuga ngo abarundi barabaproteja, n'abanyamurenge bari pro Gumino. Iyo ni groupe iri finance na Kinshasa, iri finance na Bujumbura, iyoborwa n'abana b'abanyamurenge benshi barimo bahangana, baza ahubwo gufasha abarundi kwica bene wabo. Ça c'est très connu et c'est bien documenté. Groupe ya kabiri yo Twirwaneho, iyo niyo iri kuri partiro iproteje ahubwo abanyamurenge.
kuko abo bandi bayita ngo twirwaneho ngo ni y'abanyarwanda ngo ni ya AFCM 23 ainsi de suite. Abo rero akaba ari bo bari hariya muri imihana myinshi nabwiye bagerageza guhangana n'ingabo z'Uburundi. Nabo banyamurenge bandi dokara abanyamurenge bafatanya n'abarundi gutsemba bene wabo, n'abanyamurenge bari kumwe na General Sematama bafite position yo guhangana. Ibyo abantu benshi rero ya groupe ya Gumino ntibakunda kuyivuga, alors kariyo nyirabayazana mwakari akarere n'intambara nyinshi zatangiye 2017 iyo groupe ya ntuza ya Gumino yafatanije na RNC igihe RNC yarije gushinga ibirindiro hariya mu bijombo. C'est connu, c'est bien documenté. RNC nigire muri P5. Iyo muri P5 yabakayumba bafatanije hamwe na ntuza, hari abasirikari benshi bafashwe kugira ngo byabaye na documenté, amakuru arahari bitwa ba Hamada n'abandi bose bari muri Haut Plateau bashigikiwe n'iyo Gumino mu mihana y'abanyamurenge bari gutegura ibitero byo gutera u Rwanda. Ça c'est connu. Bon, ntabwo ariyo débat y'uyu munsi, ariko icyo kintu kibe clear, amenye ko hari abanyamurenge bafatanije na leta y'u Burundi gutsemba bene wabo, hakaba ari n'abanyamurenge bafashe position yo kugira ngo bakingire bene wabo urwicwa y'urubozo bari gukora. Kandi iyo groupe ya Gumino ntabwo itangiye uyu munsi, maze igihe yafatanije na banzi b'u Rwanda RNC babahana headquarter, usibye ko hari operation zahabaye icyo gihe hari operation joint operation zahabaye hagati ya Congo n'u Rwanda iri muri 2017 kuri regime ya Kabila, baza kuneutraliza ibyo bikundi. Ariko nyuma yaho byanarakomeje n'ubu icyo gikundi cya Nyamusaraba na ntuza barahari, aricyo cyaje kuvamo na ele politique yabo niko nahita ngo nakagara, ari bari kugenda bajya Bujumbura gufata amafaranga ya Neva muri cadre yo kugambanira bene wabo, bakajya kwereka amahanga ko ngo Bujumbura niba proteja, ariko abo proteja niki ni Gumino, ntabwo ari abanyamurenge. Iyo na groupe Gumino c'est une minorité, n'abantu bari byitse bishakira amafaranga kuyabafata amafaranga ku makuru dufite. Naho twirwaneho niyo ihagaze ihanganye, niyo epiration ethnique iri gukorwa na regime ya Bujumbura hamwe na Kinshasa. Murakoze.